Domaće jufke, najbolji sastojci i vješte ruke Bedrije Tulek. Nakon pripreme, jufke će i do 7 dana sušiti na ovom štapu, potom ih peći i na kraju puniti kajmakom i orasima. Netipičnog je izgleda i okusa, ali kaže da su je njeni preci 200 godina unazad pripremali na identičan način. Ovo nije slatko, ovo je baklava. Ovo nije kolač, ovo je baklava. Džandar je Bedrija u nekoliko navrata pripremala za Stjepana Mesića. Spominje i brojne ambasadore u Bosni i Hercegovini, te dodaje kako je ovo baklava koju je volio i Tito. Predsjednik Tito je ovu baklavu i naručivao preko Džemala Bijedića. U Sarajevu pravila je poznata Zakira Škaljć. Ona je to slala. Jer Tito bi reci, Džemo, ponesi mi donesi mi onoga iz Sarajeva. Dio sarajevske tradicije Bedrija sada pretvara u mali porodični biznis. Moja profesija je totalno nešto drugo i kad sam izgubila posao, kad sam prestala raditi, onda sam se ja odlučila da pravim nešto što drugi ne zna i što drugi ne može. Jer ovo napraviti je umjetnost velika. Njena ambicija je da Džandar plasira na inozemno tržište. Kaže da je zbog jedinstvenog okusa ove slastice u uspjeh uvjerena. Arduana Kurić, Al Jazeera, Sarajevo.